pogat, još jednom nisam prisutno snimanje, jebi. Samo ga zabodite. Pusti, pusti. Znači, rupa je odozgo... Pođe meni šljem. Ima me naočara. Ti kupio naočale, nemoj da se da ispani da sam šupak. Pa mi nisi ovako kupio kola. Znači, evo, nazad smo ponovo i ovu sedmicu sa videom. Ko što vidite ovdje ispred mene je auspuh koji smo već izvarili. Ovaj dio sam ja sam izvario, s tim da je lonac sam kupio od RS Trojke, to sam objasnio, koji sam izvario kompletan, da paše tamo u moje auto, tamo iza vidjet ćete kako sam uradio kako sam u stvari morao pola auta da isječem da bi mi stao ovaj lonac, ali smo ga upasali smo ga perfekt. Tako da ostali smo cijeli dan da bi ovo završili, da bi ga upalili, zato što prošle sedmice sam ga ja upalio i baš se čuje se previše, pa sam htio da odradim sve ovo kompletno pa da vidimo kako će se čuti. Uglavnom, evo ga još jedan video, ljudi, pa uživajte. Evo je kilica. 500 mak. Uj, ti ugrame znaš. Tačno ovaj dio ovdje. U principu to je pojenta što sad ovo odsjeko i vam i lijevo prije. Da kažem da danas ćemo postaviti auspuh koji sam uzeo. Evo, danas ćemo postaviti ovaj auspuh koji sam uzeo prije par sedmica od nekog lika. 150 eura, ima i kompletna cijev iza, originalan od 8i modela, a nama je difuzor od zadnjeg modela, tako da nam ovi izlazi ne pašu. Jer su ove malo više jajaste, kako se zove, a tamo su rupe malo veće. I još je plus, malo je tamo širi, možda za neki 2-3 centa širi su izlazi. Tako da morat ću to malo formirati, ali nema veze. Danas probat ćemo ujedno i, ovo je samo primjer, ništa. Danas ćemo probati ujedno i kako zvuči sa auspuhom, s tim da ovaj ima klapne koje se otvore za kao sportski zvuk i prigušeno, tako da živo me interesuje kako se čuje kad ga prigušimo, jer zbog tehničkog pregleda ne smijemo da imamo u Švedskoj preko 82 decibela. Samo ga zabodite. Ne bude negativni komentara dok je došao iz Bosne ovaj Branijek, dobro je preživio. Koliko je isparan, uništen, ono, tako da ćemo ga ponovo farati. Kompletno sve. Sine mačija glava, ne trebate ništa više dirati. Ovdje ćemo naravno staviti ravno ploču, ali može se polosovina mijenjati iz auta. Da bi maknuo tu rezervnu gumu, jer ovdje ću staviti samo jednu karbonsku ploču koja će zatvoriti ovo odozgo. Naravno, nema tu izolacije nikakve, jer ti to toliko bruji da ti ne traje izolacija. I ujedno da nam ovaj kanister ili lonac može stati. Sad ovdje trebaju cijevi proći. Hoće li moći, sad je možda malo bolja predstava kako to sve izgleda. Tamo malo vamo fali. A? Vamo fali. Opa! Sad će neko reći, kreteni, što to niste sačuvali? Jele? Svijeku, auspuh RS Trojke, jebote, koji ste vi seljaci? On ne vredi 10 eura.
Pa jebo mater, pa ovo bi moglo čovječ. Ali te izgleda više original. A? I kad je original ne zauzme čitav prostor. Je sigurno? Možemo pogledati na Google. Pa nije, pa one imaju one izbodljikavi, razumiješ, i stavljaju se direktno na karambolku. Znaš. I osmana ga. Znači nisam varioc, a sa CO2 se vare samo vagiri, znači oni za konjem. Ufatio sam ga, brat. Ufatio sam ga. Da izađem iz kadra. Čekaj. Oho, Je vatra? jes. Jel vi kontate da ja snimam video? Faktac. A što si stvorio? Da mogu poslije da zatvorim. A. Dobro je. Kako se fino čuje, jele? Ovo je sa zatvorenim klapnama. Top, Da. top.
dobar rezultat. Top! Top! A? Gdje smo počeli danas i dokle smo došli? Plaats. Ja, worden er even op naar spelen? Nej. Det händer helt ljudet. Ja. Men varför är den uppe i fartmycket? Bilo je to sve ljudi za ovaj video. Evo čuli ste kako radi Audi sa novim auspuhom. Uglavnom, to je to. Podijelite video, subscribeujte se pa se vidimo uskoro u sljedećem videu.